metsotso e robedi ka mora hora ya bosupa ke o dumedisa ke o amohela hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng o senga ka jeno o dumediswa ke Sibongile Sonopo o dumediswa ke moradi e moholo wa ntate Soni Motlong e motshehadi ka sebele phofola masira letsatsi sa koba sebata sa kena mosimeng ka hlo mamedi dumela. Lena nana o kila hao leo le ratang la thabang le nna a kotle mamedi kotlo thaba le nna o be monate nna le wena re emane horeng ya bo robedi ka mmino ona o monate wa monyanyako beke le beke biki na biki Kena he mamedi marangrang ha o bone ntho tse ntle tse smart kwano tshebeletsong ya lesedi mamedi he ntho e ke batlang hore o e tsebe ka jeno ke hore ho tlo ba monate anti wa ma2k ha le teng o ba jwalo mamedi ere ke mabenkeleng hanga ke khutla mabenkeleng nna le wena re tlo tswela pele hona le pine ke batlang go fana ka molaetsa hantle ntle ka ona ka yona tlo ema kyahla Mohlomong ka tsatsi le leng o tla mo rekela palamonwana eo a e batlang e le ka nnete kapa ka tsatsi le leng o tla mo ahela komputara ya dipapadi ya ditoro tsa hae kapa morao hao o tla fumana katara Dumelang. a ipona a e bapala Marangrang people good morning sebediswa le eng kapa eng o sa batleng ho emela Puluko tsamane ke a lebohatle karabo cash converters we buy disenyane ke a leboha O mametse thabang le Sibongile Sonopo mamedi ha ke etsa tjena he e sense ile ha ke o amohela ka pina e monate ho seng ha ka jeno ne ke re le jwetso ena wa no hore mosadi o betshwa ka tjhelete ha se nna ke dipitseng tsa moholo ena wa no ke kopa le mojwetse le wena mamedi mojwetse hore mosadi o betshwa ka tjhelete Au khapen kari butsu tsamarata hapen Musadi ukiwaka Musadi uwanyalwa kadikomi Musadi ubechwa kachelete Uskamtupa Utamurova liteka Uskamunopela limintu Utamurova wena Simpatele Musadi ukiwaza Musadi uwanyalwa kadikomi Musadi ubechwa kachelete Utamurova liteka Uskamunopela limintu Utamurova wena Como
Pina e monate e tlang ka dipitseng tsa moholo ba re mosadi o betjhwa ka tjhelete. Ha re tswele pele mo re yang teng ke horeng ya borobedi me hopola he mamedi horeng ya borobedi o tla fumana ditaba ka mora mono o tla kopana le meswalle ya rona ka mohelo marumo moho le ditebong tsala ka mananeo a monate ya bana Teen Zone le State Your Mind. Metla re mamedi horeng ya borobong o kopane le DJ Lovers, DJ e tswetseng pele, DJ nang le style. Aish. O tla unka he mamedi ka le monate la tse ratwang tse 30 kwano sebeletsong ya lesedi. Ke tle ke theolewe Masesilia a St Luke ba o tla ntho monate mona ba re mashabutla ha ke khutla mono he mamedi ke tla be ke theoha ke tlonkela hlopha sena sa Dolce Choristers ba re matsogo utlwa Mashabutla wansinyeta Mashabutla unjadirete Mashabutla wansinyeta Mashabutla unjadirete Kamika kimutolaka Hakimutawaka uruna tompona Kamika kimutolaka Hakimutawuruna tompona Haitu Mashabutla unjadirete Mashabutla wansinyeta Mashabutla unjadirete Kamisa kimutolaka Hakimutawuruna tompona Ala
Mashabutla. Achu. Ala. Kimutolaka akimuta obatlang kamehla kimutolaka hakimuta obatlang achu Kupwa Mashabutla Hakimuta obatlang Mashabutla unja direte Mashabutla wansinyetsa Mashabutla unja direte. All right. Ha o tla tlhokomelong ya lelapa la hao ha o ikopisa hlooho ka ho nna o batlana le thuso o tlhoka mokgwa o potlakang hape o bonolo ho romela le ho ntsha tjhelete hape lelapa la hao ba e hloka hape ho na le tsela tse ngata tsa hore o romele le ho ntsha tjhelete ka Standard Bank le Absa tsatsi lefe kapa lefe nako efe kapa efe jwale ho ba le ho etsa money transfer dibankeng tse ding bophelo bo betere ke Pep. Ntate, dieta tsa ka dinyane. Mme, ke kopa nthekela textbook. Iyo, kona ke ba ha ba tlo starta hape. Nako tse ding, o tshwanetse ho thusa batho bao o ba ratang. Empa wena, o thuswa ke mang? Fumana sekoloto bakeng sa dintho tseo o di lebelletseng le tseo sa di lebellang. Ka ho etsa kopo ya FNB Aspire Credit Card, ha o kgola 5,000 ranta kapa ho feta ka kgwedi. Ka melemo ya personalized interest rate, o fumana meputso, ditheolelo le tshireletso kgahlano le dikoloto. Tsena tsohle ka 45 ranta ka kgwedi. O fuwa sekoloto ka morao sekasekwa. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Mofani wa semolao wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo, NCRCP 20. Hona le dipehelo. Thuto, boithabiso, tlhahiso leseding, o di fumana ho Lesedi FM. Halala ausis bosh taba ke Mashabutla. Au mami matsikani ke le bohala rato laka aus bosh mshengu au rato laka shabalala tongola mavuso a re botle bo bokalo aus biso ke le bohahle Betha Mukwena a nice dress mamani thank you ya leboha bonolo sekoboto le wena ke leboha hle a re mamani wa bana dumela hle lerato laka Lucky Malaza ke leboha lerato laka re sbosh o mo be yo tsidi masetshaba ntoboko Mamani wa ma2K ko mametse ke le Bergman Bloemfontein ke a leboa ke CD Masetshaba Ntoboko Motlatsi Nicholas le Phatsi ke a leboa halala Sebongile Seboshe Sonopo Skizo Steve a re danki ausi a tshofela jwalo Jacob Malani ke a leboa hle dumela le wena hlengwaneso ke a leboa haholo Den Beya ya leboa haholo fela au khelebana ai Popi khomu ke leboa a o motlehle mamani bongi mpuse khomu ka Bottstown ke leboa manana Masabata Selina botle bosh ke mashapu o ditaba tle o ditaba hele banna
Au khele banna utlwa ke sekgotla se setona khele banna hele banna ke sekgotla se setona ke sekgotla se setona Metsotso mamedi e mashome a mabedi a nang le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa mamedi metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bosupa a ko tlo njwetsa rona ke bomang ba qetang dilemo ba le mmoho lenyalong kwano tshebeletsong ya Lesedi nomoro ya ka ya mohala ke 08603084 kapa 0832840008 sena re tla se etsa beke ye nngwe le nngwe metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bosupa ke mang ya nkang mang ke bomang ba nang le dilemo ba le mmoho lenyalong re etsa jwalo taba yena ha e bona le motho o mo tsebang ba nang le dilemo ba le mmoho lenyalong ka jeno o ka etsa jwalo hle bua le nna ha e bona hona le motho o mo tsebang ba dilemo mmoho lenyalong nako e telele ka jeno lena ba qeta ile anniversary ya bona ba keteka 0832840008 08603084 kapa 0832840008 nomoro ntse pedi tseno wa mphumana ka mokgwa wa WhatsApp kapa ka huletsa Erehe mamedi ha o le tjenana ele e mashome a mabedi a na le metso e tsheletseng metsotso ka mora hora ya bosupa nke hlopha sena sa KTM bare ke ne ke dutse ha ke khutla mono mamedi tla be sense ile nako yane e o tlontetsetsang ka yona tshebeletsong ena ya Lesedi 08603084 0832840008 ke ho tsana nomoro tseno tse pedi ke teng mo tla mphumanang teng KTM ho thewa teng Northwest ba o tla ntho nato senga ka jeno mamedi ba re ke ne ke dutse khotso
dutse hodimo ga thaba ka mmona feta ka tsela pelo ya me ya mo rata shiao. Mamedi ke metsotso e dulang hantle ho e 20 a nang le metso e robong le sekoto ka mora hora ya bosupa ebile sentse wotla ke ya ne dula o e 30 ka mora hora ya bosupa. Mamedi ke nako he ya hore o tlontetsetsa 08603084 haibaneng hona le motho yo mo tsebang yo ka jeno ba qetang dilemo ba le lenyalong ba ketekang anniversary nako ke yona he 08603084 0832840008. Mamedi e dula mesosong e 20 na le motso e robong pele re fitla ho reng ya bo robedi. Lesedi dumela hey ya bulwa e sense Lesedi dumela ho shapo moratuwa wa ka ke ngwana rangwane wa ka Maniki Mathimane mane le ha go qana a majoro nta ke thoje ke re tse modimo o ka hantle o rata ke modimo se tse modimo a ka ba bja ba jedi jalo ho fihlela qetello thank you for the good rata gele ke le buile haholo ha ibo shebile marangrang mo bonang ntho jwambo Hey, Zboshik is dodla, hey, Zboshik mantinya hatsebu jaifa. Ika into. Listen, FM Dumela. Ete likai? Yes, Tora. Au nana ke le buile hletsa tsile monnate ho bona. Bona Tora wena o ratwa ke nna wa utlwa. Ke le buile haholo. Au batho. Ere Mamedi re tle ka mona ka WhatsApp. Re ke utlwa rena ke bomang bana ba qetang dilemo ba le mmoho lenyalong. Ke re Mamedi la e ka ba se le seng se lokile. Ha fela kgweding yena kapa ka jeno le qeta selemo ho lokile. Hello. Moni's Bosch. Mona na Bosch bua le Masalman Masu. Ka mona ka Northcliffe ba kopela le molekano wa ka. Aibo. Tatempili Masiu nyalane ka di 1998. Lo today's Bosch re qeta 26 since ke rata modimo ga molebo. Ai ntho tse monate. Fatso go ya pele. A o ratola ka ke le buile hle ha le hlono lo fatso ya pele ka nnete. Lesedi? Dumela papa.
Amane ka Lesotho ka dilemo tse ngata-ngata wa gola ka jeno. Ao Ebile o qeta tse ngata-ngata a phela le nna. Ke gapu ya matlonolo. Kana modimo a re bolokele ena. O kutlwa ke na o le siele le ao aptine o re a leboahle. Hello. Ke mampaite ko mona ka moemane Makwat. Ke le ka tsa go la ka le tsenne le ntate ke ba ratang ha go ka ga motswa fela ko mo. Bona ke mme Nomhlolo Khobulane le ntate Leonex Khobulane ba ka dilemo tse 40 ka jeno ba le lenyalo ba dula mo. Ke re ntate modimo wa mpolo ke le bona mo ntate Sposhle. Ke a leboa lerato la ka. Lizi Ramat le ntate Rakaki Ramat bona ba ka tse 20 le bona ka ga motse wa fela ko mo mane Darbeki. Ke re ba ntate modimo wa mpolo ke le bona ke ba rata ka o fela ke ba rata lerato le Nasbosh. Ke a leboa. Ke lebile lerato la ka Lesedi FM. Morning ke Roger Mthembu ka Phiritona. Eh. Le mosebetsi mo le nna e le ntate Sefatsa diphapang. Ba qeta dilemo tse ngata-ngata le mofumadi wa hae. Ke mosebetsi mo le nna ka mona ka Police Roads and Transport. Heilbron. Re ke leboa boss. Ke lebile kgaitsedi ya motho. Re a leboha ka nnete. Hello. Hello. Hello sports. Nale meta tsindina le tsa dilemo tse 62 le nyalana. E sale re nyalana ka 1972. He batho. Tsa dilemo tse ngata-ngata. Tsa dilemo. Ya leboa. Ngata ho. Sho. Oh. Hello. Dumela Sbosh. A ngwana ka siba nna dumela ngwaneso. Ya papa. Nasbosh isale mewa mona mema kama kwa Francina Masisi. Eh. Isale re dula lenyalo ngotwa 1987. Ke miyetsa ka 1987 fela. Re tla tle o utlwa la ka 1986. 87 ke ya ke mo nka Sbosh. Ao batho. Ke le ngwana ke ikupela gape. Ah. Le bile ha o lo kgaitsedi ya motho re rutle ka mona. Lesedi. Hello, boss. Ho shapo ho jwang? Happy boy. Eh, ke mang? Jwale ke mo go ka Senegal. Eh, Tshidi. Nna ke ke kopa go pela tshwana ba di dinelo mmogo ma ka mthembu Ntombela le Ntombela. Ba na le 14 years. Go bona ha wa chibo baby. Ah, batho re a leboa hle re ba leboetse haholo. Thank you baby. Lesedi. Ha mona tele kae ngwaneso? Ha mona di hle ha o lo jwa tsi bua le wena. A ngwana ka man. Antio ma. Yes. Kire nna ke kopela nka temo ke Ndrondo le nna Ndrondo ba ka 6 years. Ba le tshedela mama ni boyi. Ke le buile haholo hle lerato la ka. Asemo he. Hello mami. Shapo ho jwang? Shapo. Ha. I got the new phone ga kuop skat. The new phone, yes. Lava utlwa ba medi bana ba baka. Ha ke re a anisa ka mokukwane mma yona a le teng. Ke besha Anta. etsa Ai antse ka mokukutwane mma yona a le teng. ai antsi ka Eh. ase ha anisi ka mokukwane ai Hai antse ka mokukutwane mma yona a le teng. Jale ka tseba ke ba ke re nna ke tla mo fa dithapo ke tlo fa Okay, perfect. Ke yona tsela eo sebedisa lentswe leo hore a kere ha motho a ipuelle not wena ditaba batho ba di utlwe from that person. jale ke tlo re ke mo fa dithapo tsena go bana ka Hai antse ka mokukutwane. Hai antse Ke mo fe dithapo tsena hobane hai antse ka mokukutwane. Sharp, perfect. Oh, mama me dihle o ntshwarele ke kentse sekolo.
Masawana usike wakwatela masawana alala usike wakwatela masawana musadi wakawadi khomu usike wakwatela masawana. Mamedi lebaka la hore ke letse pina ena ne sense ke tšho ho batho bohle ba qetang dilemo ba le mmoho ske wa kwatela masawana hore na o mme kapa o ntate ha una taba a re kwatele masawana. Hlongane bongane ke a leboha a re wa auntie wa ma2K wa baba wa chisa ke a leboha Mantai Rampoti a re zboshe o hoto o motle girl ke lebohile lerato la ka ntate Paul Ramoepane le wena ke lebohile haholo a re moradi wa ntate Sonopo ka sebele dumela zboshe ke dimakatso ntlapo ke a leboha rato la ka koketso Magalemele a zboshlele ke kopa o dumedise mme wa ka o bathong ya nyamela ka pelenyana o twe spray ke mang mamuipato okay tsebe mona mamedi nyamela ka pele bona haisale dumisani mbele ha guys bosh o tse ha monate ntene hape. Mamedi a kontumelle fela ke ka mona ka mabenkeleng ke a gutla. Lokisetsa ho boloka haholo ka extra savings ya Shoprite. E o tlisetsang dipoloko tsa tjhelete hang disolong tse ka hodimo ho sekete. Jalo ka 900 gram ya Weetabix, e seta le 1 kg ya Dipokomo cornflakes ka 99 ranta di pedi. Di 500 gram tsa pedi tsa Rama Original 70% fat spread ka 45 rand. Le di 2 kg tsa pedi tsa dipakete tsa self washing powder ka 100 ranta fela. Di fumane mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata. Fihlela ka di 12 tsa Mei. Nolofatsa ho boloka ka extra savings. Hais bosh motle hore ke Thato Mosikidi ke le bua Thato matsatsing a mahlano a taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 ke le bua Mr H la email ho broadcastingcompliance@icasa.org.za a ke motho ka di budi go fela nahana ke le bua Mr H teboho Mtebu Mofolo agna munga empesi shesho kai teboho Tebu Mofolo ena yona ke a e batla. Bwana mo premier wa province ya Freistata Teboho Spani ke lenaneo la province ya rona ya Freistata le thagotsweng leo le matlafatsang tlhahiso ya mesebetsi pabalo ya mesebetsi le mehato ya kwetliso e tla fokotsang tlhokeho ya mesebetsi ka hara province ka kakaretso ho na le diprojekte tse 13 tse hlwailweng bakeng sa province ya Freistata mme di anela bajalefa ba dikete tse 34,368 ka ditjeo tsa boleng ba 1.2 billion. Mme re kgothaletsa bohle ka haro Freistata ba batjha bomme le dikgaitsedi tsa rona le batjha kaofela hore ya ke le kopaneng dikantorong tsa Freistata tsa mmuso re sebetse hela yalo ka Spani. Sebastian Bex. Wow. Pheha dijo tse no ka Knorr o tlo be le monyetla o hapa e le nngwe ya di-Easter pot tse lekgolo. Michael Motlatsi Excelsior Matlatsi tse ke le motlagetsi ya motho botle ba mose o Thato eni Chiquita ke le boha.
metsotso mamedi e leshome metso e tsheletseng pele re fitla ho reng ya borobedi ntse re le mmoho nna le wena mo re yang teng ke mane ho reng ya borobedi ke lebohile hle Madimpho Borotho a re dumela bongi o motle hot nna ka di 7 kgweding ya bohlano re ne re qeta 25 years le motho wa ka ai Selina Nonzingo ke a lebohahlela gato la ka re dumela anti wa ma 2K ka botlebono Granny Mashibini o motle hore moratuwa tla le Nkotope beautiful Sboshelicious ke a leboha ke lebohile haholo apti Tebo Stebu Mofolo a re na monga hempe ya shweshwe se ke se apereng o kae ntine hape Mariana o teng Mthomon o teng mo nga hempe ya sheshese o teng mameti a jere ke puo ya rona mamedi ha re bona motho wa ntate a pere hempe ya seshweshwe tlabe re botsa hore hona le seshweshwe sa yona moshweshwe sa teng se teng ofinyana ha re bona ntate a pereng hempe ya seshweshwe re bapalle pele hae ho hang ra baleya jwale le nna mpaliyeng ke a le kopa yey ai hobane monga hempe a ka hlamona o ka senyeha o kila utla mamedi motho a bina pinane reng ke mosadi wa kokona ha ke ferewe monna ka kai baka kotsi all right ha re tswele pele he babedi ke onkele pina haeba mamedi hle le sansaneng le tlotswa bakeng sa ho ya ho lopata baratuwa ba lona jalo haeba mamedi sansaneng o tlotswa ho lopata moratuwa wa hao tsatsing la kajeno baratuwa ba lona ba fapaneng ka ba mme wa hao motswadi wa hao ntate wa hao motswalle wa hao mohaisane mang kapa mang ya neng ata metse pelong ya hao ho senga kajeno re ketle ke o fe pina ke ena e o tlo phahamisa e tlo khothatsa e tlo bontsha hore modimo ntsa le teng le maemong a o leng ka hare ho ona Sidi ben sabu hilobo safeli Mutu manglema Utwa Manglema, 'Manglema, 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 '
e dula ho eleshome hantle ntle hodima tlhopele re fitla ho reng ya bo robedi jwale he ke nako ya ho tlo njwetsa hore na o batlang ke o phethele pina efeng e we ratileng ho seng ha ka jeno ke tlo etsa jwalo ka lerato le leholo wena ikgethele fela ke efeng e we ratileng ka jeno mamedi ke diletsitse di lengata ka jeno lena ke letsitse bohlopha tse tshwanang le bo Dolce Choristers ba o tla ntho monate ba re matshogo ka o chapela bohlopha se tshwanang le bo KTM ba re ke ne ke tutsi shapa ka ntho tse ngata mane ko shapila re qala mane ka hlopha sena sa pitseng tsa moholo ba re mosadi o betshwa ka tšhelete dingata e o ratileng fela ke a ipheta o tlo etsa jwalo ka ho nthomella WhatsApp voice note mamedi ke kopa se re etsa voice note e telele ke letsatsi le lekgutswane ka jeno le sa batleng ntho tse ngata tse kgathatsang wena o tla voice note ya ho le kgutswane se ka feta metsotswana e 20 20 seconds iskebe ya ifeta o tla voice note ya ha monate mono ka pelenyana e monate o mpolele hore na pine o batlang go phethele yona engwe le engwe e we ratileng ka jeno ke tlo ipheta tshebeletsong ya lesedi empa mamedi pele ke nka mohala wa hao pele ke nka WhatsApp ya hao a kontumelle fela ke pote ka mo waskati ya hao reka sebediswa sefe kapa sefe se nkang karolo mme o ipe monyetleng wa mapa e lengwe ya di-fire rate 100 gram items fana ka la 2 June fumana 500 grams spa red kapa smoked vianas ntle le chili cheese kapa chicken ka 36.99 fela kapa 2 kg tested parboiled rice ka 39.99 fela ho tloha ka la 8 May ho fihlela ka la 21 May ho na le dipehelo nazo and that's why we shop the spa Mamesi Thabang Lin le Sebongile Sonoko Hasimo hea mamedi 086030840832840008 ke fimpina e wena we ratileng ke tlo bapalla yona ka jeno engwe le engwe e we ratileng mamedi ke a ipheta bona ha we kopa ke a ipheta ha we kopa fela ke a ipheta ha we kopa fela banyorilweng Tebeleketse jena. Sipuleng hla o dipona Fendersburg. Ka lona le gato lo sport. A o sipileng ntshwarele hle o no buela fatshe ha o qala. Dumela sport. O smart fore. Banyorilweng yona. Ke sipuleng hla o dipona Fendersburg. Ka lona le gato lo sport. Ke a leboha sipili ke le buile hle gato la ka. Usati waka wati khomo sena ukwata sawona nongodwana Hello ke le buile haholo le gato la ka ke tla etsa jwalo Hello Sboshi. Banyorilweng Sbosh, banyorilweng. E hana lo fella pina ya teng Lesedi FM dumelang o shapo ho jwang Da hotspot ha ke di hana hotspot ha ke bone ke sokola hotspot ha ke ntse ke live ke go ba we pitape ke bona o ratile ebe o ratile ke bona o ratile
bongwane hlongwane a re sebošwa bona o ka nšhapa ka mosadi o betšhwa ka tšhelete o ngolletse marangrang mona gao bona yeo ke e rata ka pelo ya ka kaofela o ka mona ka Petroston Mantama Ntai Rampoti a re motho mang le mang seboš ke e ratile ka pelo ya ka kaofela pina ye. All right, Lesedi FM dumelang. Hey! Ke Polina Ntshele ka mona ka Buffet Hospital pa ngwana na mano go bere go le ya thunya mogele. A o gele ke le buile tlhagato la ka utlwa. Okay mogele. Bye. Lesedi FM dumela. Yes. Ga itse dia motho ke le buile haholo hle. Lesedi dumela. Hello. Lesedi. Boss, good morning. Good morning. Bongi, musadi uyabeshwa. Ubechwa ka tšhelete. Ga itse dia motho ke le buile utlwa. A se mo he ke le buile le wena ke bona ka mona ke mang Nthabiseng Alina Moeketsi are mosadi wa dikgomo Thapelo are mosadi o betšhwa ka tšhelete se bolai sepei are mosadi o betšhwa ka tšhelete seboš le ge ke o qetela mona jole ke a kwala Lesedi. Hello. Shapo ho jwang? Rato la ka ke le buile utlwa. Ke a leboha mami. Ke le buile haholo I next a tseba ke utlwa ka re hona le ba reng he ba nyorilweng mosadi wa ka le ke eng? Le he ba nyorilweng e re ke nke ba babedi ba o qetela ba re fe rona re le tseifeng. Hello. Hi boss. Eh. Yes, I'm dead. Shapo baby ho jwang? Ke ba nyorile. Thank you lerato la ka a re nke hape wa mo qetela Lesedi dumela. Mosadi o betšhwa ka tšhelete. Ba isenya ntwe na empaneng he ke le buile lerato la ka utlwa. Ha le yona mosadi o betšhwa ka tšhelete ya lwana le nna ene ba ne ke le motho mong ka be ke voutela ne. Ale nna ne ba ko re ha ine ba wa etsahala hore le nna mamedi ke a vouta ne ke voutela pina eo ka le gato lena la haisale. Okay, e re mamedi pele re iletsa nana tswala bami e re pele re tsa tswala bami re tse nana ka pele mamedi tswala bam batla o diela he bana he ba nyorilweng. Motho mang le mang pelo bosa fele moya putewo titlatana diri achu baby.
Then I don't send you the voice note. Mangwe wa tseba tla itseng ntho ya hao tukeng sehlo sa hao se promote na kwa sale teng ba kopo ba o romelle di voice note ka maikutlo a bona ba ba Se go mo ga ditala. o sontse qala fela o bua le moitlo wa so so re nthomele di voice note ka sha Parce que là les just in case ça c'est. On a dit que tout ce qui est là tout qui va pas la paix. Okay na Kata ka moetlo like ke mo kwale class. Okay. Hodima hloho hora ke ya borobedi. Tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora borobedi re boela re di ballwa ke Mamello Lethoba. Ke a leboha. Thank you. Bye bye.